Anak muani sane tiang idam
watu sing ado ngeruang. Sajo mulo pelih timpal tiange, demen ngalih anak muani-muani. Sanes subuh ngelah kurenan, ngemitranen lan ngancurin kehidupan rumah tangga.
cerita tiang ngelah timpal duga se karime sekolahan timpal tiang ngelah tunangan guru sane ngajahin tiang sebilang wai setato pedadu
sakit aneh tu sing dadi obate. Penyakit infeksi alat kelamin, HIV
yen dadi